dedicated partner of IMG that provides life insurance benefit exclusively to its members to meet their risk protection needs. In partnership with Everest Memorial Services, Fidelity Life is also providing its members with free access to 24/7 Memorial Concierge services. With the consent of the beneficiary, Fidelity Life shall apply the insurance benefit to cover the expenses for the memorial services of the deceased member. At Fidelity Life, the care of our members and their families is our first and most important business. Be life confident by protecting your loved ones and securing your future. Love comes in many forms. But in times of trial and uncertainty, nothing spells love better than security, peace of mind, and hope for the future. For over 50 years, we have helped people express this four-letter word, so you can face life head-on and savor every moment it brings. Manila Bankers Life. The best way to show your love. Kaiser Medical Center provides a wide array of diagnostic and medical care services, ranging from immediate quality medical care to consultation to individuals and companies all over the Philippines. And because we value your health, our ultimate goal is to be your partner in health and wellness, even long after your visit with us. Kaiser Medical Center is a diagnostic clinic equipped with highly committed and experienced professionals willing to provide you with excellent healthcare service, focused on health and wellness at all times. Our aim is to have a consistent, lifelong relationship with our patients by providing convenient and affordable quality medical care and consultation which is preventive and curative in a happy, safe, and friendly environment. Kaiser Medical Center, kaagapay mo sa kalusugan. Before IMG, I was a civil engineer. Accountant. I was a plain housewife. Before IMG, I used to be a doctor. I was a maintenance crew. factoring operator. I'm a housewife. I was an accounting clerk. I am a medical doctor. I am an engineer. Before IMG, I used to be a teacher. I was a government employee. A production worker. I am a bank employee. Before IMG, I was an admin staff. I was a seaman. A design engineer. I was a deli manager. I was a telecom engineer. Before IMG, I was quality director. I used to be a doctor. Production operator. An industrial engineer. IT home-based freelancer. Before IMG, I was a manufacturing specialist. I was an exporter. Admin officer. I was a florist. Before IMG, I was a service crew. I'm great. I am great. I am G. I am great. IMG. 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 I am great. I am MG. I am great. I am great. I am great. Happy Tuesday morning, everyone. Welcome sa lang episode nato sa Open the News Media Forum. Today's Tuesday, May 14, 2024. I'm Angie Saniel. O kauban ako karong buntaga.
Ay, maing buntag partner Angie ug kuan wherever you are, Andy, good luck. Good luck lang ko. Naminaw na to karong buntaga si Miss Andrea Patania Matthew. And of course, Open Line News Media Forum is open alang sa tanang hilisgutanan, Sir Eric, and for audience, maghisgot man ta og politics, safety, weather, ug uban pa. Hashtag, usa na itong hashtag, open line is open to all questions and open to all callers. And for today's episode, mag-focus ta una sa atong kahimtang sa panahon because we know yesterday nga gipahibaw na sab sa pag-asa ang hayan nga pagsugod sa rainy season by the first part of June. So ato nang mas hibaw-an pa ug ikaduha, init pa man gihapon hangtod karon. So unsa man jud atong kahimtang sa panahon. And related to that is kining nagkadaghan sad nato nga mga fire incidents ilabi na dinhi sa Cebu City. And later mag-init sad ni Sir Eric ang politika dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, and we will be joined later by the acting mayor of Cebu City, Raymond Alvin Garcia. So ato ipaila-ila ang atong mga guests karong buntaga ang magsugod og sugnod sa kainitan sa panahon. Hindi sa akong tupad. Very familiar face and a good friend of Open Line, Engineer Alfredo F. Kiblat Jr., MPA. MPA to ha, Masters in Public Administration. Sipiat niya mo pa dungog ha, og Visayas Pag-asa Regional Services Division. And then to my extreme left, we have Senior Fire Officer 2, Wendell Villanueva. Siya ang tigpamaba, Information Officer of the Cebu City Fire Office. Ug ato sang pasalamatan Sir Eric ang ato ang presenter for today's forum. We would like to thank International Marketing Group or IMG. Thank you Manila Bankers Assurance, Kaiser International Health Group Incorporated, and De Los Reyes Optical. And to start our forum today, nagisgot mangyudta about sa panahon atong unahon si Engineer Al. Sir, as I've mentioned earlier, gipahibaw man to sa pag-asa sa national no nga hapit na magsugod ang ting-uwan. But unsa man joy present scenario sa especially dinhi sa Visayas karon? Okay, before that mga isa ko katahuran. May buntag mamanje Sir Eric, Sir Wendell, ug sa tanang media personnel joining us face to face today, ug sa mga watching online. So this is my fourth appearance ng Open Line or MTV. So thank you for having me again. So back to the question, do not take criteria nga i-satisfy una ta maka-declare of onset of the rainy season. Now, doon ay mga indikasyon kaning nasinati na to nga mga thunderstorm activities. So normal ni siya for the month of May kay kini may ato ang gitawag og transition from a dry season to onset of to the wet season. Okay, so doon na tayo criteria nga gi-follow. Doon na tayo 13 stations o pag-asa under type 1 climate. Kaning type 1 climate nga gitawag ko ani siya kining pronounce kay ilang dry o wet season. Dinhi dapit sa western portion sa country. Dili sa Visayas na bilong ang Iloilo ani. Kani sila itong basihan na makasukod gani sila og 5-day period nga 25 millimeters or more nga ulan sa bulan sa May, June or July nya dili mo baba sa 1 millimeter per day for 3 consecutive days. Unya ang component nga hangin is westerly. Karon easterly man ta. So masinati na nato ang westerly. Mao na ni ang musignal nga mag-declare na tag onset of the rainy season. Kasagaran ni siya may tabo last week sa May ngadto na sa second week sa June. But with the existing El Nino at expected nato nga there will be slight delay of the onset of the rainy season, probably mga third week or to fourth week na sa June. So doon natin basyanan na yung natamo declare. But karon sir, nakabantay ta nagsige naman jud og uwan o totaligsik sa uban nga part sa Cebu. Magpadayon na ba ni Sir Al? Yes, from time to time na natin makita mga naumol nga mga cloudiness, mga thunderstorm, pero mga isolated pa ni sila. Ang mga gitawag na to passing rains nga kalit-kalit ang mga pagbundak sa ulan, pero ang duration is very short, mga 1 to 2 hours lang, pero makapabaha na ni. Katumiaging Domingo kadlawon nakasinati ta og thunderstorm. Ang associated nga hazard heavy rain. So mga 7.5 millimeters of rain in 1 hour.
So, kusog-kusog na ang ulan, pero isolated kayo. Pero sa mga, in general, over the country, increasing ng issuance na to sa thunderstorm. So, nanay mga pag-ulan, mga isolated. Sa pipila ka mga lugar, indication nga nanata sa transition period from dry to wet season. But since napaghihapon ng El Nino, Sir Al, magpasulabi pa ning kainit sa panahon o pagtaas sa atong temperature? Yes, kay umaghisgot ta og air temperature manifested sa atong record diha sa Mactan. Nagkasaka ang iyang temperature and natugma sa ato ang forecast nga for the month of April and May, it would be a warmer than average for the last 30 years nga ato ang average nga maximum temperature pa. Say for example atong April, ang ato ang average normal for maximum temperature is 32 degrees Celsius. Naka-record ta og 32.8. And for this April pa lang, as early as first week, ang ato ang average normal is 33 degrees Celsius, maximum temperature. Naka-record na tagahapon og 33.8. Pero wala na siya mulunot sa gitason sa heat index. Kaya ang heat index is a combination of air temperature and the relative humidity. Ang hangin nga nasinati na to diri sa Cebu, dili kayo moist. Kaya wala kataas na contrary sa ato ang prediction nung 2 months ago na ang April makarecord dun tata og 41 to 44 degrees Celsius. Ang atong pinaka-maximum lang nga heat index was April 26 and 28 when naka-record ta or naka-observe ta og 40 degrees Celsius. And I doubt this May maabot na to nga among forecast nga 45 to 47 degrees Celsius. So very low na ang chance nga maabot pa nato ning klasiha sa heat index. Okay. But ang El Nino, Sir Al, kumusta naman ang monitoring ani? Magkahinay or mawa na gyud by June? Ang El Nino, based ato ang present information for the ENSO, warning nato, napagyapunta sa El Nino Advisory and La Nina Watch. So, ang El Nino in the Central and Eastern Pacific, nagpadayon ang iyang pagkahinay, but wala magpasabot nga luwas na ta sa kainiton. Kaya magpadayon pa ang hotter and drier conditions over the country. Ang tun pa ni sa last week or before the end of May, or probably ma-extend sa first week sa June. Kaya doon ay mga years nga ang ato ang nasukod nga mas taas na temperatura ari na sa first week sa June. So, ang mga climate models ni suggest nga ang transition from El Nino to neutral may tabo niining April, May, June season of 2024, and then there will be a short, brief neutral condition, and then there is a 60% probability nga na mo develop nga La Nina in June, July, August nga season in 2024. Speaking of La Nina, Sir Al, unsay angay natong pagpangandam nga buhaton? Of course, as early as now, ato na nang sigurado na itong mga drainage free from clog. Okay? Kaya ang pagpasabot sa El Nino is kabaliktaran or reverse of the El Nino. Mas dagan ang ulan. We'll be expecting below or above normal conditions of rainfall. But for this La Nina, kung indeed, kaya napamantay 60% may tabo, ang expected impact ani sa last quarter of 2024 and onwards. So, pero kung sit-in ang ato ang kining rainy season, of course, mas masinatin nato ang mas number of days nga dunay mga pag-ulan na na-experience nato kung saan na-experience nato karon sa El Nino effect. So mga andamta, of course, drainage yun na para kay dili kalikayan dunay mga pagbaha kung dahili sa yuta. So yawag na to ang mga local government nga disaster managers. So while nagmonitor ta niining or nag-adapt ta ning init nga panahon, di sa nato kalimtan ang pagpangandam sa epekto niya sa La Nina. Okay. So,
Thank you, partner. Ako lang pangutana ni Kuan Engineer Al, kanibang gitawag natong usa may sigurado nato ani, is the temperature continuously still going up? And what is the highest that can be expected in the coming months as far as Cebu and the other parts of Region 7 are concerned? Okay. For Cebu, we'll be expecting 34 degrees Celsius. Posibleng maabot na. Okay, nanamatay 33.8 recorded last or yesterday. Or 35? 34. 34, so that's it. Di na pwedeng mo, is it possible 35 po? Pwedeng 35? Kay doon na sa tayo historically nga gibasihan, during 2010 El Nino, na-record na to ang pinaka-highest ever recorded sa Pag-asa Mactan nga 37 degrees Celsius. Pero this year, I doubt dili na to ma-reach yung 37 degrees Celsius. So, 34 to 35 degrees Celsius. How come, Kuan, Engineer Al, nga di na to maabtan ng 37? What are the intervening conditions? Sa condition is the atmosphere and the interaction between the ocean. So, doon ay mga panahon na karon na nag-ulan-ulan ta. Unlike before nung 2010, grabe ka way below normal ng atong na sinati ng mga pag-ulan. In Cebu, so na-record na to ang 37 degrees Celsius. We're expecting thunderstorms, no? Will this be a normal occurrence and will the frequency increase? Yes, this is a normal occurrence. As what I've said, during the transition period from dry season to wet season. Will the frequency increase as well? Yes, it will increase. And the most frequent thunderstorm atong ma-occur sa mga July, August. So, going there, papunta diha, it will gradually increasing yung number of or frequencies of thunderstorm occurrences. Should we consider this as a good sign nga at least una mukanaog ba ang temperatura kay uwan-uwan naman? Yes, mukanaog. It will follow nga moubos, mo decrease ato ang temperature kung doon ay mga pag-ulan. So, but yung heat index, possible nga magpabilin nga mo taas kay it will follow also nga ang imong air is moist. So, dili magka-jibe ang duha with regards to air temperature and the heat index. But, one thing for sure, ang heat index is directly proportional to air temperature and relative humidity. Mo increase ka nimong relative humidity dungan sa air temperature mo taas ang imong heat index. Nay mga dungog-dungog kay makita nato sa Manila sad. Ang ilang gitawag din na heat index pero boiling na kuno. Boiling. Yes i-follow na itong 2023 nga gitawag og dili na global warming, global boiling na. Napakainit sa Manila compared to Cebu. Of course, doon na tayo gitawag og urban heat island effect. So compared to Cebu, ang Metro Manila is mas hotter than Cebu because of mas daghan sila mga buildings, mga simentado, nagsiksikan. So mo contribute ni sa gitason sa to ang temperatura. And of course, mas dense ang ilang population and din daghan pong mga cars, mga vehicles nga nag-contribute to ni kaning buga nila to the air temperature na it will follow nga mutaas ang ilang heat index. A very obvious question is, should we now go into urban greening? Yes, that is the best solution. Yung gitawag nato nature-based solution. Mananom og kahoy. Kay doon ang mga eksperimento. In fact, evident ni sa Mactan nga mas madagan pagkahoy. I-compare namong temperature sa Mactan at 2 to 3 degrees Celsius mas higher ang Cebu City. Because of properly vegetated ang Pag-asa Mactan natin sa dito sa Lapu-Lapu. So manapay mga kahoy. Dire di na ta makita kay kahoy. And then ang atong mga kabukiran siguro converted into or kini mga subdivisions. So it will contribute. Of course, ang population sa mas dense man diri sa Cebu City. Ang usas mga final questions ako, Engineer Al, is, so therefore, when we expect the heat index to continuously be increasing every year, would you suggest that we begin to adopt architecture for our homes, for our buildings, that would be heat unfriendly? Yes, i-enhance na to ang ventilation sa atong mga rooms. Pero it doesn't follow nga every year naga-increase. Okay. This year is special compared to the normal years because naman ta El Nino. Contribute siya pag-increase sa ato ang heat index.
Mutouch lang siguro ko, Sir Al, about bagyo because padong napunta sa rainy season. Karon bang Mayo, Sir Al, nabi possible bagyo nga musod? Yes, nag-ampo tatawa itong miaging simana. There was a development of cloud cluster or pundok-pundok sa mga dagom. Unfortunately, ang ocean or kadagatan sa Western Pacific dool sa Pilipinas, unfavorable condition. Wala niya ma-maintain ang desired kining temperature sa sea surface para makabuo og low pressure area. Nahili siya. So karong si manahon na, no chance of having a low pressure area or bagyo within the Philippine area of responsibility. However, next week natay low chance to moderate na dunay low pressure area or tropical cyclone or bagyo nga musod. And ang ato ang forecast for this May is 1 or 2 tropical cyclone nga musud sa par. So hopefully na ay musud nga usa kana di lang pud mo direct hit para maibsan ang ato ang kainiton or init nga ato ang nabati karon. Engineer Al, what is the scientific significance of kanang cloud seeding? Makatabang pa gyud na siya kay kaming mga wala gyud kabalo ana. What is the effect of that? Ang cloud seeding is increasing the size of the nuclei, yung mga precipitable nga particles within the cloud. But for summer or the dry season yan, doon na El Nino, wala kayo tayo makita nga seedable cloud. Mga cumulus cloud. And although yung rate of accuracy ng cloud seeding nagka-increase na years by years, pero in Cebu, it's not advisable for me mag-cloud seeding because if you look into the map, ang characteristics sa Cebu is elongated. Pataas. Okay, so dako kay ang chance ang error nimo adto lang sa tubig sa kadagatan mo hagsa ang ulan kung mag-cloud seeding ka. Unlike sa Bohol, pwede sa Bohol, lapad ang Bohol, daghang kay pa siya chance nga ari sa tuang ituyo nga lugar sa mga farm areas nga muhagsa ang ulan. But in Cebu, mas low ang chance nato nga accurate ang atong pagkandak og cloud seeding. Padayon lang sa gihapon ko about sa Bagyo, Sir Al. Karon nga padong na pud ang La Nina, nagpasabot ba ni nga mas kusog atong bagyo or mas daghan ang bagyo nga moigo sa Pilipinas? Ang frequency sa bagyo mo increase during La Nina. Kay ang pasabutan kung sasa magikantong bagyo sa Eastern or Central Pacific, mas bugnaw dito, ang kadagatan na to during La Nina, dito sa Western Pacific is mas init. So mas daghan ang development sa El Nino, sa bagyo during La Nina. However, yung gikusgon niya, i-compare na to nga bagyo nga mutubo during El Nino, mas kusog ang bagyo nga matubo during El Nino. Kay during La Nina, ang kasagaran nga development sa bagyo ari na sa Western Pacific. So gamay na siyang chance nga maka-accumulate og daghan nga latent heat mga moy sugnod sa bagyo. Pero mangandam gihapon ta, Sir Al, no, especially end of the year, murag diha man ang mga bagyo mosud nga mo igo pod or maka-affect din sa Visayas. Actually ang yung peak ng bagyo ari sa mga July, August, September. November, December, muminos na sa 1 or 2. But ang chance of directly hitting the Visayas, 60% ari sa November, December. If you can remember, yung si Yolanda, si Odette, November, December, ito nga, mga devastating mga bagyo. So, mga andam tani, gawas pa, sa bagyo kay magpasalamat the same time kay ang bagyo, ang contribution na sa nga dawat natong aulan is 60% gikan sa bagyo. So mawagi ang bagyo, magreklamo sa ta kay kulang mo tag-uwan. Ug daghan sa bagyo, mo reklamo lang gyapon ta. Okay, so ang Pag-asa will continue to monitor atong weather and climate and in the appropriate time mag-issue ta kung makuha na, ma-satisfy na yung criteria nga akong gisgutan kaniya for onset of the rainy season. And we'll continue to provide information kalabot sa gidaghanon sa bagyo or posible nga bagyo nga mosud sa buwan hangtod na sa end of the year. So karon, for the 6
months na ato ang forecast, 7 to 13 tropical cyclone bagyo posibleng musuod sa Philippine Area of Responsibility, 1 or 2 this May, June, 1 or 2, may increase na sa July, 2 or 3, and mubalik na sa aris November of 1 or 2. And then, next year, sa January, mga 0 or 1. Thank you, Sir Al. For more questions later, atong makauban sa media, hatagan nat og higayon. And for our viewers, pwede mo follow sa page sa Visayas ng Pag-asa PRST aron hatagan mong update, especially sa mga thunderstorm advisory every now and then. So gikan sa Pag-asa, anhita sa akong tupad, anhita sa Bureau of Fire Protection, maayong buntag SFO to Wendell, sir. Good morning, Sir Al, to Sir Eric and Miss Angie, ug sa tanang viewers no sa Open Line News Forum sa May TV. Ingon si Sir Al, ikaupat na niya, mura ako, di na maihap sa akong tudlo. Suki kayo, ano, pasalamat sad ko nga gitagaan og importansya ang Bureau of Fire Protection Cebu City Fire Station sa May TV, no, para this is a very good vehicle, no, para mapaabot na mo sa publiko ang among mga programa sa Bureau of Fire Protection. Speaking of pag-aksyon sa BFP, sir, nagisgot agad niya sa panahon. Usa sa dako karon nga inyong yung girespondihan mainly is mga grass fires sa Cebu City. Unsa na ba kadaghan ni sir kay murag everyday makadawat man mig update gikan ninyo? Yes, starting January of 2024 up until today, we have tallied 98 grass fire incidents, no, din sa Cebu City. So ato agin ang respondihan, ato agin ang padaganan og fire truck para mapawong na to kay di ta gusto mahitabo sa kauluhan nga din dunay grass fire wa dayon matabang nakamugna hinog dakong danyos kay nga sunog ang mga sakyanan. So ang klase-klase ang ato ang mga hinungdan sa kaning sunog, no, sa kaning grass fire, tinuyo, labay nga upos sigarilyo, dunay nagdaob mo na nga it's really a waste of water, no, pilagod ka thousands of liters tubig atong magamit para pagpawong lang sa rubbish and grass fire. Unya nagnihit pagid og tubig karon panahon na kay we are although we are at the tail end of the El Nino, kay eventually mo shift na ta to a neutral kaning climate niya, eventually mo kuan na ta mag La Nina, hopefully mag La Nina kay para kuan na sad na ma-compensate ang atuang water loss, no. But as kuan may pirmahan atong presidente Bongbong Marcos sa kaning Executive Order number 53 pag January nga giandam ang gobyerno, no, sa epekto sa El Nino and La Nina. Nya naggipa-design ang government to paghimo og mga mechanism kapag mitigate sa ill effects sa El Nino and La Nina. So going back to the question on grass fire, it's very alarming kay imagine pag January hangtod karon we have 98 incidents unya, and it's still growing, no. Sige gyapon tag kadawat og mga grass fire almost every day. It's about time to encourage to atong hangyon ang mga kining mga barangay officials, mga local chief executives to please tabangin niyo inyong kabomberuhan to hatag og kanang mensahe sa publiko nga undangon na ng kaingin, undangon na daob, patakag labay sa mga upos sa sigarilyo, kay mo ra ginay kasagaran nga hinungdan sa grass fire nga atong gitubag. Sir, sa usa ka adlaw pili average nga grass fires inyong marespondihan? Di magkuan ma'am, no, di magkapareho. Kay karon sa Mayo, unsa pa taron? Today is May 14, we have from May 1 up until today we have
25 grass fire incidents in Cebu City. So, na mo average og tag-2, tag-3. So, that's very alarming kay mugamit mo kita og kuan ana tubig niya magnihit tubig. That's why I don't know kanang nakuha na ba to na pirmahan na ba. We have an initiative by the Cebu City Fire Marshal ni si Fire Superintendent Reynaldo D. Enoch, wherein we tap the Hotel Associations of Cebu City and the condominium owners there is a Cebu kay in the event of conflagration niya magnihit og tubig, we can make use of their swimming pool, ilang mga tubig nga pundo sa ilang mga tagsa-tagsa ka establishmento nga atong magamit kay para pag apula sa sunog simpakog dunay dagko kay sunog kay we cannot afford to magkuha og tubig sa dagat nya maguba ang ato ang mga fire truck so atong gipangitaan og paagi nga makakuha gyapon tag water source sa mga nagkalain mga buildings, may nagkalain nga mga hotels diri sa Cebu para makuha na tubig sa panahon sa dagko nga alarma sa sunog. Pero wa pa ni sila response, sir? If okay ba sila? They have a very good kanang response sa ato ang hangyo nila. Ni okay raman sa sila nga mutabang sila in the event dunay conflagration. Gawa sa limited supply of water sa MCWD, ato sa silang gitap para makatabang sila nato. Speaking of MC, sir, naman yung mga dedicated nga mga sources of water din sa mga barangays. Wa pa hinunta nagkuwang as for now, sir? During fire incidents, we have an agreement with MCWD to ilan ang i-divert ang pressure sa tubig sa nearest hydrant sa fire scene pero karong panahon na ma-feel yun nato sa atong kabumbiruhan ang kanihit yun sa tubig, the pressure really is very low digit pareha sa mga panahon nga wa ta maka-experience og El Nino nga abunda kita sa tubig. That's why although we are at the tail end of the kanang El Nino, di gyapon ta magpabaya, di gyapon ta mag-usik-usik og tubig. Ato gyapon mag-conserve gyapon ta og water kay kanang ganihit naman gyud grabe pa ang epekto sa El Nino. So atong tabangan nato ang usa-usa para sa buong pagi in the event nga dunay mga sunog nga tubagon atong kabumbiruhan makalilisan kayong una-una nga mo responde atong kabumbiruhan nga why sud tubig ato ang fire truck so aron pagtabang sa atong kabumbiruhan we must be mindful nga di ta mamahimong biktima sa sunog aron way tubagon nga sunog atong kabumbiruhan. But wala tayong reported incident, sir, nga ang grass fire niabot na sa mga properties, kabalayan, o uban pa? Natay daghan nga grass fire siya, pero nakakaon siya og panimalay, especially kanang mga bukid-bukid nga mga areas, So, pero diri sa patag, dali ra kay nato nang marespondihan, dali nato mapahong di siya makakaon og lain nga mga panimalay or buildings. Sir, comparing lang po datong data, na ba matandi na to sa last year ng number of grass fires? Last year, for the first semester of 2023, we have only 40 grass fire. Karon kay napata sa Mayo, we have 98. So alarming kay siya. Wa kita maka-experience last year og El Nino. Now grabe man ka grabing wow atong na-experience mo nang expected nato nga mo saka siya. Karon sir, daghan sad ang mas appliances na gigamit at home, even sa mga trabahoan, and tungod ba sa kainit sa panahon, naa ba sa increase of fire incidents, especially sa household? For now, from May 1 up until today, we have a total number of 19 fire incidents
Nya last year for the same month 19 pud ato ang sunog. We have 2 million nga estimated damage, no? Pero napapantas ta tunga pa sa Mayo, posible nga mosaka pa ni siya, no? Ang atong number one cause of fire sa karong tuiga is due to electrical, no? Daghan kay nato nga mogamit og mga decorating appliances gumikan sa kainit sa panahon. So usay mag-overloading, kanang di nato mabantayan nga sobra na ka kuan dugay na itong gigamit, no? Like electric fan, aircon. So mo na nga ato sang bantayan ato mga kuan, mga decorating appliances sa panimalay. Thank you. Kuan, mangutana lang ko kaning SFO2 Wendell, no? You mentioned pagdaob, kaingin og sigarilyo. Pero kung imo ni butangag 1 2 3, unsa man gyud number 1, number 2 ug number 3 nga naka-cause sa kuan gyud kana mga grass fires? Number 1 sir is called gyud pagdaob bitaw sa tukaran. So that's why ato nang hatagag emphasis ang kining DNR law, no? Anti-burning law, wherein pwede ta ma-penalize anang magdaob ta sa atong tukaran. For proper disposal of our garbage, ato lang huwaton ato ang mga taga local government unit nga to collect the garbage, no? Di na to kinahanglan dauban sa ato ang tukaran. Mo na nga kasagaran labi nag unattended nga pagdaob mo na hinungdan nga makakatap, makakuan og mga grass nga uga kayo, and then secondly kanang pagpatakag labay og upo sa sigarilyo. Mo na kaduha ya katong nahisgutan ako nga kay kaingin balay katulo na nga rason sa grass fire nato. In terms of victims, na ba'y mga naangol o napaso, nasunugan, aning inyong gingon nga mga grass fire? Natin mga reported injuries sir, no? But minor na kayo kay since di man ingon nga dinagko nga sunog ang ato ang tubagon ang mga panahon na mga grass fire. Kuha na kayo kaya kay natong bunalan gani og ganang kaning kuan sa kahoy, mga kugon na pod or kanang iya mga sanga mga palwa di kay nga ato yung pasiritan og tubig. So ang suggestion nimo is not automatic tubig dayon gamiton para pagpatay sa kuan sa grass fire. Pwedeng usa pa may laing mga pamaagi para kuan mapara. Panahon na to sir, no? Ang ato i-size up unya og but kuan gyud pinakadali gyud nga pamaagi pagpawong sa grass fire ato yung pasiritan og tubig, no? Gamitan og fire truck nga naay tubig para sa mga pagi di na makakatap og dako, di na makakaon og dako unya mapawong dayon na to. There's a training, no? Ipahigayon ang Cebu City Fire Station sa ato ang mga nagalanlain nga barangay fire brigade bahin sa pagresponde og sunog sa mga forest o mga grass fire nga gihatagan pod og dakong suporta sa Cebu City government. Aside from kanang parehas sa imo, no, nga suki na pug ka dinhi sa open line, napa ba mga laing mga tips on television, on radio, social media nga gipadayag sa atong kuan gobyerno para mag-save og water ug fire prevention pod apil? Ang kuan, no, karong panahon na nga grabe ang kanihit sa tubig, lisod kayo natong kanang una-unaon, no, nga magsigitag responde og sunog. That's why sa ako pang giisgutan, no, fire safety really is everybody's concern. We need full cooperation and active involvement of the community para mamahimong successful ang programa sa Bureau of Fire Protection, no? The lesser the fire incident, dako kayo taog savings sa tubig, dako kay tag savings sa ato ang gasolina, no? Kay pagsigig dagan-dagan ato ang fire truck because of the fire incident, no? And also
ato ginahimo batasan nga ang ato i-check ang ato ang mga electrical wiring sa panimalay, atong mga electrical kaning appliances ug wa na to gamita. Let's make it a habit nga tangtangon gyud nato siya sa saksakan. Kay og nakasaksak na siya nga wa na to gamita, nakakonsume gyapon na siya og kuryente. So unya dako po yung tsansa nga masunog. So and also let's make it a habit to buy an electrical appliances nga durable, dili siya substandard bitaw. Kay ug imong naon pila naman ka ceiling fan nga gilabay mo sa inyong likod because dali kay maguba, no? So klaro kay ba nga substandard nya na nagtangag na siya og dakong risgo sa sunog sa iyong panimalay. Although very kuan siya, barato ra siya atong gi-patronize pero in the long run alkansi gyapon ta. Unya dako pagkay posibilidad sa sunog nga muulbo gumikan sa kasubstandard sa mga gamit. Kanang octopus nga kanabang mga plugs unsa may pwede nimong kuan kanang mapahibalo ato po sa nang ato. gi-discourage no nga kanang mag kuanta octopus connection bitaw magkuha ta og extension cord atong saksakan og mga kinini ang saksakan nato og kanang mga appliances unya ato na pong supayan og another extension cord. Ang mahitabuan na mag-overloading, no? Di na siya kadaog ang ato ang mga kining wire sa kabugat sa ato ang gisaksak nga mga dekurenteng appliances. And also ato sang ikuan we will revisit our electrical wiring sa panimalay, no? Kay bawta nga dugay sa kadugayng panahon sa kadaghang bagyo ang atong nagian, no? Nanay watakibaw nga nanay mga pinch wires, nanay mga gisi, nanay mga gagmay kayo nga mga wire atong nagamit na for the past 20 years. Ato nang tanahon kay nagkabugat man ang load nga atong gisaksak niya na basig di siya makadaog. So kinahanglan nga ato po siyang i-upgrade. Di lang kay ang mga electrical appliances ang atong i-upgrade, also our electrical wiring sa panimalay. And then we need to consult, no? An licensed electrical engineer or electrician to check and evaluate sa ato ang electrical wiring sa panimalay. Kaning mga illegal tap sa kuryente maka-cause pa bunig fire gyapon. Yes sir, no? Kanang mga thickly populated areas and mga daghang kay mga informal settlers diha gina ang grabing kawat sa kuryente, no? That's why if we are responsible citizens, kinahanglan to i-report ni sa VECO ang mga kawat sa kuryente kay nagtangag ni kuan kining dakong sunog nga may tabo, especially kanang mga mag-charge og kanang gitawag na to e-bike daghan daghan og kuan niya ang source sa kuryente ana wa ta kibaw kuan legit ba siya or gikan ba sa poste. So dako po kay na nga contribution sa sunog, no, kanang mga pagpangawat og kuryente. Sir, kaning sa mga sakyanan kay naaman jud tay mga reported sad no nga mga musilaob nga mga sakyanan dako bag tampo ning kainit karon sir ad nagkadaghan sad ba inyong na-record ani? Kaning mga vehicular fire, no, ato sang gi-discourage ang mga tao especially karon nga grabing init, no, nga di ta magtiner og mga flammable sa ato ang sa sakyanan kay delikado sa gumikan sa kainit mo kuan na siya na mga chemical reaction mo na nga atong himuon nga kuan nga di ta magbutang og mga delikado nga masunog, no, so sa ato ang sakyanan. Pareha sa unsa kuan SF to Wendell like unsa may mga kuan hatagitag mga example para kabalo sila ba? Mga like ato mga perfume, mga alcohol, mga bisag unsa nga mga kining magbutang ta og mga kini LPG or butane kanang mga kanang mag-outing usay malimtan to nga naday tay butane nakabutang sa sud atong sakyanan, no,
and other flammable liquid sa ato ang sakyanan nga, especially nga direct makompito siya sa kining grabing kainit ba, expose siya. So ato nang likayan nga dunay chemical reaction that will lead to explosion or kaning sunog nga mahitabo. Okay, from that, sir, siguro, lastly lang, kay gahapon naman sa nahitabo sa Cordova, outside your jurisdiction, but para mas makasabot atong mga kauban, naman to'y reported, sa LPG, to ang cause sa sunog, sir. Na ay mga na kuan pod nakaangkon og second degree burn ba to nga mga victim. So unsa man gyoy kamatuoran about LPG? Mayon magud sila nga moolbo ang LPG, unsay buhaton kung naingon ana nga circumstansya sa Pinoy-anan. Okay, that's a very good point, no. Kaning kuan LPG, bihir ani siya nga kuano, kaning extremely kuan ni di gito nga mo explode siya, no. Kadang LPG is kuan odorless siya. Pero gibutangan na siya odorizer, gitawag dito ethyl mercaptan. It has an unpleasant odor which is readily detectable. That will serve as a warning in the event of LPG leak, no. Mo na nga makatimaho tag kuan, makatimaho tag ano mo na may murag kuan bahong LPG. Kana nagpasabot lang na nga dunay leak, no. Ato nang irisan ato ang LPG hose or LPG regulator. Kay delikado na siya sa kininiyang sunog, no. Kining LPG tank explosions are extremely unlikely. The gas in the tank, usually above the concentration level, can explode. So kining ug dunay kanang pagbuto bitaw, it's because duna siya kanang leak sa gas sa cylinder or sa regulator. Nya ni mix siya sa air, nya ni kuan siya ni naay combustible mixture. So to complete the fire triangle, kinahanglan siya og mo ignite na siya kuan nga like mag-switch ta og kining suga. Umo na siya mo kuan nga makapa-trigger nga naay kuan sa foam, I mean sa kining gas na nanay nagbuot sa usa ka room, no. Mo na nga mo buto siya, but not the LPG tank itself. So mo to ang concentration ang kuan sa leak nagdabuot na sa usa ka room, mo na siyang mo buto. Like what happened sa many years ago katong sa Jeans Laundry nga namatay nga duha ka buok to nagmotor, no. Nga isud ang trabante buntag sayo unya naay leak sa LPG pag abli niya sa suga mo to ni buto kay naay ang gas sa sud na kuan naay leak. So mo to siya pagpasabot na about the LPG. So later atong hatagan og higayon Sir Eric atong makaubanan sad sa media, ubay-ubay sila karong buntag nga miuban nato dinhi sa Open Line News Media Forum. And alang sad sa uban natong viewers, mamahimo mi ninyong ma-view through our Facebook page My TV Cebu and our YouTube channel still My TV Cebu. So ipadangat inyong questions through the comment section because later sa atong pagbalik sa Open Line News Media Forum ato nang sugdan ang pagtubag sa mga pangutana gikan sad sa atong mga kaubanan sa media. Protect yourself and your family and be certain with your future with Fidelity Life. It has been a long time dedicated partner of IMG that provides life insurance benefit exclusively to its members to meet their risk protection needs. In partnership with Everest Memorial Services, Fidelity Life is also providing its members with free access to 24/7 Memorial Concierge services. With the consent of the beneficiary, Fidelity Life shall apply the insurance benefit to cover the expenses for the memorial services of the deceased member.
At Fidelity Life, the care of our members and their families is our first and most important business. Be life confident by protecting your loved ones and securing your future. Someday, you will get older, slower, grayer, but also wiser, calmer, and freer than ever. At Kaiser, we help you prepare for those years ahead, so you can keep doing what you love with the people that matter the most. Prepare for your future today. Kaiser International Health Group, the first name in healthcare. Love comes in many forms. But in times of trial and uncertainty, nothing spells love better than security, peace of mind, and hope for the future. For over 50 years, we have helped people express this four-letter word, so you can face life head-on and savor every moment it brings. Manila Bankers Life, the best way to show your love. Kaiser Medical Center provides a wide array of diagnostic and medical care services, ranging from immediate quality medical care to consultation to individuals and companies all over the Philippines. And because we value your health, our ultimate goal is to be your partner in health and wellness, even long after your visit with us. Kaiser Medical Center is a diagnostic clinic equipped with highly committed and experienced professionals willing to provide you with excellent healthcare service, focused on health and wellness at all times. Our aim is to have a consistent, lifelong relationship with our patients by providing convenient and affordable quality medical care and consultation which is preventive and curative in a happy, safe, and friendly environment. Kaiser Medical Center, kaagapay mo sa kalusugan. Before IMG, I was a civil engineer. Accountant. I was a plain housewife. Before IMG, I used to be a doctor. I was a maintenance crew. Factoring operator. I'm a housewife. I was an accounting clerk. I am a medical doctor. I am an engineer. Before IMG, I used to be a teacher. I was a government employee. A production worker. I am a bank employee. Before IMG, I was an admin staff. I was a seaman. A design engineer. I was a deli manager. I was a telecom engineer. Before IMG, I was quality director. I used to be a doctor. Production operator. An industrial engineer. IT home-based freelancer. Before IMG, I was a manufacturing specialist. I was an exporter. Admin officer. I was a florist. Before IMG, I was a service crew. I'm great. I am great. I am G. I am great. IMG. 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 I am great. I am MG. I am great. I am great. I am great. And we are back sa Open Line News Media Forum, still here sa My TV Cebu. O karon atong hatagan og chance atong makaubanan sa media to ask questions from our guests. We'd like to start with Gian.
Good morning, Engineer Kiblat, si Gia Navarro ni from CCTN Channel 47. You made mention earlier nga angayang i-monitor sa mga LDRRMOs ang La Nina since we are now in La Nina watch. Specifically, unsa may mga angayang bantayan sa ato mga LDRRMOs, specifically ato mga municipal DRRMOs nga may bantayan para sa La Nina since manani more frequent nga uwan o kusog-kusog nga bagyo. Okay, ang La Nina ang hazard nga nakaakibat sa La Nina. Ang primary is heavy rains, daghang mga pag-ulan, daghan ang above normal ng atong ulan. So ang secondary hazard ana baha dahil sa yuta. So daghan na siya epekto in all sector, maran daghang sektor. So in the municipality, mga cities, siguro i-prepare natin for mitigation nining baha o mga dahili sa yuta. Angay natong pa-increasean ang capacity sa ato ang mga waterways para to avoid kaning overflow, and of course kining para ma-reduce ang kining ito na to runoff. And then sa agriculture, of course insurance yung crop kasi di kaligayan kay daghan og bagyo during La Nina. So mulagpas ta sa atong average usually. So mapiktuhan ang agriculture, and then yung supply sa water natin daghan mga ni pero naay posibilidad nga contaminated because of intrusion of mga kining flood water. There are many ways, in not only little way, nga makatabang ta sa pangandam sa La Nina. And then, although 60% pa man siya ang chance, pero sa pagkaroon, angayan na rin, samtang nag-monitor ta, we are applying the adaptation of the El Nino, mangandam po ta sa pag-abot sa La Nina. So, proper information, continuous monitoring sa pag-asas information regarding La Nina. Thank you. Ari ko ni SFO2 Villanueva. I guess presumingly kining 19 ka mga fire incidents sa residential, I guess few of this appeal na ni kanang mga nangasunog ang mga kanang mga transformer sa kuryente o uban pa. So siguro sa mga paabiso nato sa ato ang mga utilities, mga power utilities aron kalikayan nga mo grabe pa na og mo maapektuhan nagpipila ka mga kabalayan o mga establishmento human nga ni mga nangabuto nga mga gamit sa kuryente. Thank you. Dapat no i-upgrade at sa ato ang mga kining sa VECO. Nasa ko'y nakitaan ato mga last week ang ato ang mga kining mga trabahantes at sa kaning VECO po kuan sila they do the kaning the clearing sila sa mga kanina mga sagbot nga ni kuan sa mga wire bitaw ug sa ilang mga poste ilang gipang hawanan kay makakontribute mo na og sunog sa umaabot kay grabe og kauga. So gamay nga pagdagkot masunog mao na nga ilaha tong gipang limpyuhan ang mga sagbot sa mga duol sa poste ug mga nagkatay sa mga wires. Unya atong gihangyo no nga apsayon ang mga wirings nila sa gikan sa poste padung sa mga ilang mga concessionaire no para sa mong pagi malikayan nato ang sunog. Aside sa mga linya, how about tong katong mga transformers nga aron makalikayan sa mga madamay ang ubang mga balay, sir? Mo na no ato ang giangyo do na tay pakikalayon sa VECO nga kuan magmonitor sila sa mga mga kining transformer para sa mong pagi walay sa patagkaron og unya o mabuto no o tungod sa overloading sa maong lugar no mana nga ato ang ikuan sa ato sang ihangyo ang mga residente mga nagkuan og kuryente ni konsumo kuryente to minimize unta sa paggamit sa kuryente karong mga panahon na.
para wa tay nga na nga mga insidente nga may tabo. Thank you, Gian. Next, si John Kim. For BFP, SFO2 Wendell, sir. Good morning. Sir, regarding sa inyong anti-burning law or kining bawal daob, nabatay mga na-apprehend ani nya. Kinsay agency, kinsa nga agency ang like mo dakop or mo enforce ani nga law, ang BFP ba or ang barangay or ang PNP? Actually, kan nga balaod, no, it's a DNR law, no, anti-burning law. Doon na penalty, nanay kuha ng balaura. Ang ato alang ana, mahimo, no, during, especially na mga daob, yung atong respondihan, amo rin ng istoryahan nga, kini bawal niya, para labi nagdako gyud kayo ang nakaon bitaw nga sunog niya, naka-disturbo gyud sa publiko, amo nang i-report sa barangay, and then the barangay will take care of the the incident. Sila na bahala mo ilabang pasakaag kaso, ilabang ireklamo, i-pursue ang maong pagdaob sa maong residente nga naa sa ilang lugar. Amo pagpahimangno, we need to elevate the consciousness sa publiko nga bawal gina siya. Ang kuan na it's the nana sa DNR nga kuan kamot, no, ug ilab yung i-pursue ang maong pagdaob nya kuangan magud sa manpower mo nang wa kay makuha bitaw. Pero ang atong ibaw we need to be reminded nga kanang pagdaob sa ato bisan pa sa atong tukaran bawal na sa balaod mo na nga natay penalty ana og tinuduon gyud na delikado nga makamulta ta, mapriso pag kita. Mo na nga atong likayan. Sa imuha, Sir Wendell, high time na ba nga makig-coordinate ta sa all barangays para for strict implementation? Ani kay if atong tan-awon 98 grass fires nya, number 1 gyud ang pagdaob, patakatunga sa tuig, medyo taas gyud siya or taas gyud ang number. So high time na ba nga coordinate sa barangay niya, strict implementation aning DANR nga para masilutan, mamultahan, at least mahimong example sa kadaghanan nga di gid basta-basta ning or bawal gid ang pagdaob? Actually, we are in constant coordination with the barangay, no. Ato ana siguro na nga masampulan gyud natay masampulan, nay makasuhan, nay mapriso, nay mapamulta nato para makita gyud nila nga tinuod gyud ni nga balaod gyud ni. So nagid ngipon ning balaura para sa mong pagi makapanamin bitaw ng publiko nga dekado di magdaob-daob ta kay maka multa ta, mapriso pud kita. So mana nga kanang makibaw ang publiko na diha na magdikay na ta nga magdaob-daob sa tutukaran. Thank you, John Kim. Kinsa pay mangutana? Please approach the microphone lang and then ask your question. Dr. Aldo Bantilla sa DYLA. Good morning. Chip, sorry. Kinini ang, what's the reason or rationale nga nung kuda doon ay sunog, dako ng sunog, ang yung estimate gamay raman? Thank you. Mayon na nga pautana sa kay ang ato ang Bureau of Fire Protection, Cebu City Fire Station, makusarta nga matapobre, no? Kay labi dagko kayo nga dako kay nga mga sityo natunog, gamay kay ato ang estimated damage o kanang ginagmayra pero high end nga subdivision or kanang commercial complex, gamay ra kayo ang naapektuhan sa sunog, dako kayo ang estimated damage. That's because of the matrix nga atong gisunod, no. Doon natay taripa ang gisunod nato. Mo na nga di man ni siya ingon nga ato rin gimata-mata. Kani mga kuan ni kanang thickly populated or daghang mga informal settlers diri. Tag 5 million ni kada balay dili man nga no. Natay gisunod nga taripa sa pagkuan nato pagkuha sa estimated damage. Per square na siya. Per square meters. So, mo na nga, nana siya rate, kumbaga.
Akong ikaduha pangutana, Chief, what are the strengths and weaknesses that you have seen as officer of the Bureau of Fire Department? The weaknesses and the strength of your department. As regards the sir, no, the ato ang mga ekipo sa pagkatinood kuwangan ta mga fire trucks, but we observe the what we call the maximin, no. We maximize the minimum. Unsay naana mo amo ang we make use of what we have. As regards the manpower, our firefighters, no, especially ang mga sakop sa Bureau of Fire Protection, doon na tayo mga technical capabilities, no. We are properly trained to combat fire, no. Doon na tayo mga igong kaybalos pag responde sa tanang klaseng emerhensiya. We have the emergency medical services, doon na tayo mga nurses, doon na tayo mga doon tayo special rescue force, sa tanang mga klase-klaseng mga emerhensiya, andam ta mutubag. In fact, mutubag makita alarma sa kaya naay bitin nga nakita silang balay, manawag ko gyapon og bumbero. That's why ato ang Cebu City Fire Marshal, si Fire Superintendent Rinaldo Inoc, ni kama po training, no. We coordinated with DNR nga nagpa-train mi og wildlife training, no. Wildlife management training. Kay na bantayan na mo especially katong Singauan daghag bitin nga nang gawas, manawag magbumbero. So lisura ani mo to yung si Superintendent Inoc nga might as well have a training, no, para tawgon man gyud ta. May nang kay ba mo unsay buhaton di kay maadto mo dito yung pakan mo bitin. Tanan klase nga mga wild animals gi dato sa DNR gi actual gid mi og workshop. Additional questions, Jonathan? Hi, sir. Jonathan from DYLA. Akong concern lang, sir, is last night katong nibuto sa Cordova nga LPG tank, gingong bag-o daw to siya nga gipalit. Nabay unsay mga posibleng kakulangan sa mga LPG tank provider or sa nagbaligi ato, sir? Og kanang question, sir, kumusta na tong fire helicopter nga gi-propose? Madayon ba na, sir, ang helicopter nga mo tabang og bubo sa tubig kayo? Okay ka na mga again katong mga explosion, may tabo siguro katong katubitong bitin canister nga nipis kayo nga bura siya og lata sa sardinas ka bag-o niya gisudlan kani mga Pinoy, grabe ka resourceful, no. Ang mga bitin canister nga disposable gi-refillan og LPG nga dili siya compatible, no. Mo bloat siya mo na nigblot na mabuslot siya mo na nga inigamit ato dunay explosion diyan dapita kay ato man gibutangan og dili compatible nga gas ang sud. And also kanang ug ato yung akong nahisgutan kaniya wa gi tangke nga mo explode, no. Ang katurang ani leak nga LPG gas nga nabuot sa sud sa usa ka kwarto mo na nga naa siya mag-switch ta sa tong suga mo na makapa nihatag og ignition mo na mo buto. And as regards sa helicopter, no, ang ato ang national headquarters padayon pa sigurong gitun-an ang pag-procure ni anang maong kahimanan kay di man na ingon basta-basta ka nga pagpalit anang helicopter di man barato, no. Magdisod pa kita og purchase og dugang mga fire trucks kay di man ingon nga barato nga mga butang nga it can help pero mas maayo gyud ato ang mga land assets nga padaghan pa nato. Sa ato sa Cebu City, we have numerous fire trucks pero di gyud ingon nga daghan nga kanang enough. Kuwangan pagyapon we have 5 area ladders nga maka-reach up to 18th floor niya. Kung tanaw nimo ang Cebu City karon, grabe na ang pag-boom, daghan kay mga high-rise, no. So
makakuan ba enough ba ni ato ang mga aerial ladder, pwede na nato siya magamit, no, kay wa may aerial ladder sa tibuok kalibutan nga maka-reach up to 50 floors, up to 25th floors, maram gina mga reach niya, no, kay delikado nagtaas pud kayo nga aerial ladder, delikado na matumba. So magamit na nato ang helicopter, pero mas maayo og atong dugangan ang atong land assets. Good morning, panelists. Pia of CDN Digital. My question, engineer for Pagasa. Okay. The initial outlook for May was it would be the hottest month, especially this year, with the combination of kaning El Nino and the summer. And we previously reported nga ato ang heat index will range between 45 to 47. However, you mentioned earlier nga there's a very low chance nga moabutan ni nga forecast, but you mentioned sad nga the heat index karon panahon na is still increasing. So medyo na-confuse lang siguro may anha engineer kay can't we associate the increasing nga heat index sa pag-reach ani nga forecast? Okay. Ang forecast na to is 45 to 47 degrees Celsius for heat index. Wa na siya matuman. Siguro di matuman. Okay, kay based on the previous month nga atong forecast is 41 to 45. Wa man siya matubag because ang hinungdan yung easterlies nga nakapikto sa Cebu or Visayas is dry, dili siya moist, nga mo contribute unta sa pagtaas sa heat index. However, ang temperature nga nasukod na to is nitugma sa ato ang forecast nga warmer sa average na to for the last 30 years. Kaya niabot naman tagahapon o 33.8 degrees Celsius. Magpadayon pa ni siya og increase atong i-forecast nga ni ugma is 34 degrees Celsius. Pero ang atong heat index magpabilin nga below 40 degrees Celsius. Kung maabot mag 40 degrees Celsius, mas taas ang chance nga below 40 degrees Celsius. So mo ni siyang hinungdan nga atong gi-associate ang hangin nga na-experience nato in Cebu and Central Visayas nga mas dry kaysa ubang parte sa Visayas. Like for example, ang Western Visayas, ang Eastern Visayas, niabot sila og under level sa effect of heat to human body nga danger ni sobra sila og 42 degrees Celsius. And in fact, naka-record sila og 47 degrees Celsius atong April 28 sa may Capiz area. Kay lahi isa dang ilhang position sa lugar na with respect to the body of water. Mas directly facing siya sa south, sa West Philippine Sea. So, pag nakadul ka sa dagat, mas moist ang imong air. That will contribute to the rise of heat index. Likewise, yung Eastern Visayas dapit sa Giwan and Leyte, nakasukod sila o 45 to 47 degrees Celsius nga heat index. Kay facing directly the Pacific Ocean, mas moist ang ilang air dito. Dire sa Central Visayas, Cebu in particular, inland ta. So, ang chance na to maka-experience og taas nga relative humidity is low compared to the more exposed na mga lugar directly facing the ocean. So I'd like to clarify, engineering, a very low na gid ang chance nga makaabot ato nga forecast sa 45 to 47. Yes, very low chance na. Okay. So there is still a possibility. Possibility. Yes. Okay. My next question, siguro, engineer, I'd like to bridge the confusion between we issued naman La Nina watch, but we're still in the middle of El Nino. So siguro explanation lang siguro ana, engineer. Yes. It's a improved warning system of Pag-asa na ang lead time atong gi-stretch. Likewise, yung before the occurrence of El Nino, as early as March 2023, nag-issue ta og El Nino watch. In terms of percentage, based on mga climate models, nagpakita
nga dunay chance for development of El Nino. Now for this year, after El Nino, moagi ta og transition. Nagpakita ang mga models, climate models, og indications suggesting that there is a possibility of La Nina occurrence after neutral condition. So, mo ni siyang cycle man ni siya. 3 phases of ENSO, El Nino Southern Oscillation. Doon natin tulo ka phases. El Nino, neutral, and then La Nina. So, daghan na kay mga historically nga after El Nino, musunod ang neutral, dunay mga La Nina. So, i-anticipate lang nato. So, there's no confusion with this para maklarify nato na there's still 60% pa lang chance of La Nina. Ato lang ipabalondaan following our warning system nga dunay tulo ka level. Watch, alert, and then advisory. So, sunod kung indeed mo increase up to 75% ang chance nga development of La Nina for this year, mag-issue na sa taog La Nina alert. And then siguro, atong i-end ang El Nino kung mabut na ani nga chance nga mutaas na and then makita na to nga neutral na. So preparations lang. So there's no need to confuse. Thank you, Engineer. Sir, okay, sir. Engineer Al, what specific course ang usa ka estudyante ba ka o sa ka persona ka mamahimong usa ka kinini ang weathercaster? Okay, doon na tayo duha ka klase sa empleyado sa Pag-asa, yung sub-prof and the professional items sa Pag-asa. Yung sub-prof, you can only have 72 graduate of any course in college. Pwede ka na mag-training for observer. Nung mubasa sa mga instrumento sa Pag-asa, then record. And then, ikaduha, position sa Pag-asa is forecasters, the meteorologists. So, ang requirement na at least 5-year course in college with complete mathematics. Kaya we will be dealing with the behavior of the atmosphere. So, most likely mga engineering. And then, you must qualify for the training course. Mo take sa ka o qualifying exam. After mo pass ka sa qualifying exam, you will undergo a 1-year training in meteorologist. So, that is the minimum requirements for you to be hired as forecasters in Pag-asa. Like us, ang anchorman, there's our partner is an engineer, electronics or not an electrical engineer, but technicians. But we call him an engineer. Now, what line of engineering course that you are now entitled? There's no line of any course in engineering as long as kompleto yung mathematics mo. You can be hired as forecasters as long as you pass the qualifying exam and the meteorologist training course. Thank you. And are you still applying the MM method, Matamata, and the Bana method, other than that of an instrument that is being used to determine what kind of weather we have? Forecast is a forecast. It's an estimate of the weather. But Pag-asa is continuously improving its accuracy. Nag-acquire ta og daghan kayong mga instrumento, radars, automatic weather. So the advent of technology and sharing information internationally. So mas accurate ang ato ang forecast compared before. Yung less pa yung acquisition natin sa equipments, monitoring equipment. Now, ang Pag-asa sa mga personnel has been exposed already to international trainings, exchange knowledge. So, mas karon, in fact, ang atong accuracy for tracking ibagyo significantly increased. And atong mga forecast, daghan na kay mga pamaagi para mapasabot nato ang katawhan, and then the accuracy is getting more accurate than before. Thank you very much, Engineer. Okay, sure. Sir Al, Engineer Al, good morning. Regarding lang sa atong planetarium, unsa ni update?
pila na ka percent if kanus ang ato ang forecast ng mga Okay, I say 95% complete ng atong planetarium. We're just waiting for the final inspection and the electrical connection. And hopefully this year, ma-inaugurate na natin and then ma-operationalize, open to the public. We will announce in appropriate time. Pwede ba na ito mabalik, engineer? Unsay naa sa planetarium? Unsay ma-expect sa public sa planetarium ngayon open sa pag-asa? Okay, anything. You can see heavenly bodies during night. So ato nang i-feature, we have a big building, mga 400 square meter ang iyang area. Doon na siya ay room that can accommodate 100 persons. Doon na siya artificial dome, artificial atmosphere or dome, na doon na tayo projector. Nga you can see with the lecturers of Pag-asa, ma-educate sa constellations, stars, planets. So those mga enthusiast, mga students, teachers, or anyone for astronomy, pwede na itong mubisita sa Pag-asa Malacañang with the proper scheduling. And then we will conduct lectures. Ma-enjoy nila itong facility. Kay isa man sa mandate sa Pag-asa to share information, provide information with regards to astronomy. Kung may imong kuanon ang Pag-asa, is an acronym, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services. So the word AIDER is astronomical. So amo sa ng mandate to educate, to provide information with regards to astronomy. Free ba ni sa public or naatay mo maintenance fee nga? We will see. Depende. Kay sa Manila, they require some sort of payment. Minimal. Very minimal. Just to maintain the facility. Thank you, Engineer. Sir Wendell, last na lang siguro sa ako. Regarding sa pag-request og mga water rationing, labi na karon nga kuwang ta. Unsa may mga pamaagi ani through barangay ra ba ni siya or the BFP can provide if mag-request ang barangay, or pwede ba nimo may ma-enlighten regarding sa paghatag og tubig sa public nga nanginahanglan? Okay, ang participation sa Cebu City Fire Station sa water rationing is that we coordinate with the barangay. Okay. Atong mga counterparts sa barangay fire brigade, they will be the ones to distribute water sa ilang mga sakpa, no? Kay ato sa mga organic personnel, kaning ato mga fire truck, pangkuan gini, pang ready to rumble gini, sige, no? Pang responde gini sunog. As to kanang water rationing, ato nang pasa sa ato mga counterparts sa barangay. So, but pwede na mo dawaton ninyo mga request. Dawat may request letter nga magpahatod mong tubig, so we will kanang coordinate with the nearest barangay nga dunay kinini ang fire truck para mapadalan og tubig ang maong lugar. Sa coordination sa MCWD regarding sa ingani, allowed ra? Pwede naman doon naman tayo mga existing fire hydrant, pwede sila makasahod dito. Thank you, sir. Thank you, sir. Musingit lang ko kariyot. Kuan SFO2, kuan Wendell kaning sa ubang nasod na sila yung mga say 130 nga pwede mo drop og mga dagko kay mga tubig or chemicals nga para makapatay sa forest fires. Do you see that as a possible application, let's say in heavily dense areas, kay mga squatters wala ba or informal settlers, nga magamit na nato labi nagdako na gyud kayo ang sunog? Do you think we need that kind of an equipment? Nindot na sir, no, ug naata na, but ang ato ang approach yun to combat fire, pinagi ra gyud sa ato mga fire trucks, no, nya kuha na gyud land assets ra gyud unya, with all the kini ato ang mga counterparts nato diri sa barangay ug uban pa nga mutabang sa atong firefighting operation, madara man nato bisag unsa pa kadako ang maong sunog. Kay ang mahitabo man good sa grabe ka dako ang sunog, mapaong ra siya kay wa na may sunogonon nahurot na ka sunog mo lang nahurot na ka sunog. But kidding aside, no, ang inyong kabumbiruhan gyud agi paningkamutan gyud nga kutob sa mahimo, no, with all our assets, no, with all our resources unya sa atong manpower, matabangan gyud nato nga mapawong ang sunog unya wa pa may sunog dinhi sa
dakbayan sa Sugbo nga wan ato mapawong no. Ato ginang natabangan, ato ginang gikuan daghan kay tag mga mahinglaki nga mga bumbero no. Kabao mo strategize unsa ang pagpawong sa labing daling panahon ang sunog. Thank you very much, SFO2 Wendell and Engineer Al. And of course, sa mga kauban nato nga media nga nihatag sa og nangutana sa ato ang guest for today. Before we proceed sa atong next nga guest, and we acknowledge the presence of Acting Mayor Raymond Alvin Garcia, nga ato ikauban karong taod-taod. Hatagan sa nato og chance ang ato ang mga unang batch of guests to say their final words alang sa viewers nato karon. Naabatay mga programs nga ganang i-promote or any message alang kanila. Unahan nato si Engineer Al. Okay, thank you, Ma'am Angie. Thank you, Ma'am Eric, for inviting me again. Of course, we'll continue to do some mitigations. Karang atong El Nino nga giatubang karon, magdaginot og tubig, reduce, and then while preparing for the La Nina, possible La Nina. So, saan man nato ni, continue to monitor the information of Pag-asa, get the latest update para proper actions should be done, and then para kuanta we will become a victors rather than victims of mga hazard niya nga ato masinati because of La Nina and El Nino. Kay ang katalagman mapangandaman ang abilidad ug hanas sa tao sa pagsagubang sa katalagman may makaluwas kaniya ug makatabang sa uban. Salamat again. Daghan kayong salamat, Engineer Alfredo Kiblat from Pag-asa Visayas. And also, Engineer SFO2 Wendell, natay message alang sad sa mga viewers nato. Thank you, Open Line, no? Thank you, Miss Angie and Sir Eric. Ako ang pagyukbo dahil sa ato ang acting mayor, no? Mayor Raymond Garcia, sir. May buntag. Salamat sa higayon nga gihatag ninyo sa Bureau of Fire Protection Region 7, no? And also sa Cebu City Fire Station nga muhatag tag mga mahinungdanon kayo mga pahimangno sa publiko aron malikayan nato ang sunog, no? We cannot afford to have more fire incidents in the coming days kay nagnihita sa tubig, naagyapunta sa El Nino karong mga panahon na. So atong bantayan ang ato ang tagsa-tagsa ka mga komunidad para makalikay ta sa sunog. So sa ako nang gingon, ang fire safety and fire prevention is everybody's concern. We need your full cooperation and active involvement, no, sa public para mamahimong hapsay o luwas kita sa sunog sa dakbayan sa Sugbo. Daghang salamat ug may buntag karatutan. Daghang salamat, SFO2 Wendell Villanueva from Bureau of Fire Protection, Cebu City. So again, we will pause for a break sa Open La News Media Forum, and when we right back, ato'y kauban si Acting Mayor Raymond Alvin Garcia din higihapon sa Open La News Media Forum. Be a doctor. I was a maintenance crew. Factoring operator. I'm a housewife. I was an accounting clerk. I am a medical doctor. I am an engineer. Before IMG, I used to be a teacher. I was a government employee. A production worker. I am a bank employee. Before IMG, I was an admin staff. I was a seaman. A design engineer. I was a deli manager. I was a telecom engineer. Before IMG, I was quality director. I used to be a doctor. Production operator. An industrial engineer. IT home-based freelancer. Before IMG, I was a manufacturing specialist. I was an exporter. Admin officer. I was a florist. Before IMG, I was a service crew. I'm great. I am great. I am G. I am great. IMG. 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 I am great. I am MG. I am great. I am great. I am great. And we are back sa Open Line News Media Forum. You're still with us, Mr. Eric Espin, and of course, Angie Sanyal sa second part sa atong forum today. And again, we would like to welcome sa atong forum si Acting Mayor Raymond Alvin Garcia. Sir, good morning.
Good morning. Good morning, Ma'am Ange. O good morning, Sir Eric. O good morning po sa atong mga viewers. Yes, kahinaman gyud sa katawan sir ang imong pag visit sa atong forum for today. Siguro ang una natong pangutana sir, kumusta imong first day sa office sa paglingkod nimo isip acting mayor? Very pleasing. Well, I would like to start in the first day in the morning when we had the flag raising ceremony. Full force yun ang mga members sa Sangguniang Panglungsod, the city councilors. It just gave me more motivation to work even harder for the city of Cebu kay makita magud nako ang ilang presensya. You had guys like Councilor James Cuenco who has never attended a single flag ceremony in his life og nagpakita gyud siya sa iyang suporta diha kanako. You have people like Jun Alcober who kept on Councilor Jun Alcober nga nagsigig attend wa sa isipyat nya ni hunong siya pero karon nibalik sad siya. So it was very heartwarming for me to know that these councilors are really here all out to support their acting mayor, no, and to see to it that I will perform. So magpasalamat yun kaayo ko nila, nakapadasig yun pag-ayo kanako. And so after that, I immediately made sure nga the office of the assessors kay naama di ang kadaghanan nga nasuspenso, no, the head as well as the assistants. So niadto na dayon ko dito to make sure na everything is in order and everything is running smoothly kay para walay balda ang atong serbisyo. And then I had a meeting right away with the department heads and I told them that I do not want to rock the boat. What my priority will be is continuity. Dili mabalda ang panerbisyo sa atong mga kaigsuonan. So in essence, they gave me their 100% support as well and I am very happy. And then after that, the series already of meetings followed in my office and maayo gyud kaayo. Very well, that was a very good first day for me. And of course, ang katusang mga empleyado nga wa may sweldo ko I gave marching orders that by Monday of next week, the latest, mugawas na ang ilang sweldo and by the earliest on Friday. And I am very serious with my directive to the city administrator, the would-be city administrator, and of course also the accounting and the treasurer's office that it has to be out by Monday. And I also gave very specific instructions to HR nga if there are any untoward incidents like harassment happening in the city hall, I will make sure that it is, I gave out already 48 hours for them to investigate, and I am expecting their report tomorrow. And then I said if there are any violations with any laws, code of ethics, or what else, no, what other provisions of law that is violated, I will make sure that heads will roll if necessary. I will make sure that naagi ma-penalize, whether it will be as a suspension or a dismissal, no, from office. Ato yun ang buhaton because we mean business. Di ta gusto nga ma-hamper ang operation sa City Hall kay naay mga harassment. I don't want that to happen. Speaking of harassment, Mayor, number one, nakita na ba ito yung nag-viral na karon nga video no, about allegedly harassment? And second, kumusta ang atmosphere sa City Hall in general? Well, number one, your first question, I will answer in the negative. Kaya I will just wait na lang jud for the report. And then if they show it to me, when they report to me, then of course that is the only time I want to see it. But as I've said, no, we give everybody what you call due process. So that's why I don't want to be swayed by any video or of that sort. And the second question is unsa ang mood pagkanindot yun sa mood, no? Yesterday during the flag ceremony, I hope I was able to inspire them, motivate them. And as usual, my flag ceremony was really more about inspiring them and then giving them a little bit of instructions and then of course ending early. Mo nga usa na gyud sa akong direction nga I want the flag ceremony to be at most half an hour. Pero gahapon akong gi-time nisugod mig 8, nahuman sa mig 8:20.
So pertig yung mubuah, and the employees were very, very happy about it. Kay you know, they could go back. So I was telling the media nga ingkong I would rather see the employees inside their offices working rather than, aside from it being under the heat of the sun, they are less productive just standing there and doing nothing, no? Listening. So muna nga ako ginagipaning kamot nga balik yun dayon sila sa ilang trabahoan, which should be the case. Yeah. And speaking of changes, Mayor, unsa pa yung mga changes nga giplano nato for the next 6 months? Wow, kani this basig ma-headline na gyud ni ang akong mga policy changes. Well, I already expressed this and I will express it again. My policy and my direction is for a more diplomatic approach in dealing with other local government units, and I would like to say that includes the provincial capital and also other government agencies. If you ask me, that will include the MCWD and the Cebu Ports Authority and any government agency for that matter. Kay I do believe that kitang tanan, we have the same interest, we have the same dream, we have the same vision, and that is for the betterment of the city of Cebu, the Cebu province, and our Cebuanos. Usay lain-lain lang tagpamaagi padong sa atong goal, no? Usay maglalista, but everything can be resolved through communication, everything can be resolved through talking to one another. I mean, that's the most basic thing. So that is the approach that I will take when dealing with concerns such as what you have mentioned, especially now that I am sitting as the mayor. Remember nga, the burden falls on my shoulders, and I am accountable for every single thing that happens in the city of Cebu. So kinahanglan I have to be on my toes and explore all the possibilities, as well as explore all the avenues wherein which nga ma-carry out ang atong plano for a better Cebu City. There were names mentioned before pa kaya ni Lingkod as acting mayor, and nga mga department heads nga gi-recommend nga ilisan, tangtangon, ato ba na siyang i-address? And can we do that? First of all, as I was mentioning, I do not want to rock the boat. I want continuity. But the department heads have to align with my vision, have to align with my new policies, especially in dealing with other government agencies. So if I feel that, for example, that they are not so convinced with my new policies, then of course I will replace them, no? But what is important nga akong gi-implementar gahapon kay first day pa man to is my core team, no? And I have already set nga na natay incoming city administrator, na natay incoming chief of staff, and of course na natay incoming assessor, city assessor. So I think I have made a very bold statement in the morning and with the interviews with the media as well. And last question for me, Mayor. Earlier, you visited Cebu City Police Office. So, unsay mga mandate nato nila or unsay inyong message sa kapulisan nato sa Dakbayan? Well, I was very concerned lang about the palaro that is up and coming. I congratulated them kay hapsay man og kalinaw ang atong hosting sa Sibiraa. But Sibiraa has 12,000 athletes and, well, guests from all over the Central Visayas. When you talk of palaro, maabot og 20 mil, so times 2. So it's a different story. Although naanatay template sa peace and order sa police sa Sibiraa, it will have to double, no? Right? Because of the magnitude of the people that we are expecting to come in. And another thing that I really emphasized and gave my marching order to the police was we need police visibility. That is something where in the next 6 months I will prioritize as well, especially leading to the palaro, no? Lahi magyud kung naay police visibility. I was stating ganahan man kay kog mga anecdotes ba, mga ginagmayng stories. I was telling the police nga paggamay nako nga bata pa ko, makadungog jud ko pirmi nga kung ang bata magpabadlong gali ang bata mingon among ginikanan, sig pabadlong diha narabay pulis, di ba? No? And then I sig saba if
if the bata does something wrong, ayaw gyud na sa pagwakoy pulis, nay pulis, nya usahay mo most of the time mahadlok, mahilom. No, so the respect of the police is there. Even before, when we were kids, until now, there is still the respect for the police, the respect for that authority. So that's why it's very important for me that there is police visibility. Among others, there are a lot of things that the police can do, but I just focused on police visibility. Welcome, Mayor Juan Garcia. Yesterday, in one of the interviews, you mentioned that you tried to get in touch with Mayor Mike Ramas several times. Can you please give us an update on that now? Oh, wow, I have a very good update for that. But I would like to backtrack, no? The backstory. There was already news that came out of his suspension on Wednesday. And although it was just news, I got the news from social media. And immediately when I received the reports, I called him because I was on the assumption that he knew more than me. So pagtawag na ko niya, nitubag man siya, niingon din siya, Ingo, Mayor, what should we do about this? Niingon siya nga, Dong, I have not received any document. Let's just wait this out. So I said, sige, Mayor, basta, naragi ko diri. And I was in the office. So Thursday passed, and then Friday was the day that they implemented already the suspension order. So the ALG already came up with a suspension order going to the office of the mayor. At first, they had difficulty, but eventually, by mga 4 or 5 o'clock that particular day, nibalik yun sila. And now, bringing with them an assumption order for me to take the post as city mayor of Cebu. And I was telling myself that the law on succession is that in the temporary incapacity of the chief executive, the vice mayor automatically, by law, by operation of law, acts as the city mayor, as the mayor, as the chief executive. So when I got it, I said, I will have to follow because that is my mandate and that is the law. So mauna tong, right after that, getting that news, getting that document, I immediately, wala lang kumutawag good ni Mayor Mike. Because I don't know how he felt at the time. Diba? My father, Mayor Alvin Garcia, was also preventively suspended a long time ago. And it was very painful, not only for him, but for the family. So nga no, magsukit-sukit mako, magsamok-samok, magyukog tawag ni Mayor Mike at that point in time. So I said, I will not call him, but I will text him. Basin pa di ay mutubag. Pag text na ko niya, of course, mayong hapon, Mayor, I just want to inform you that I already received the assumption order coming from the DILG. Can we sit down and talk? So I didn't know that he was in Manila, Mantingali at that time. So, wa siya mutubag Saturday. Wa siya mutubag that day, same day, which is Friday. So, the following morning, ingon ko, kanis Mayor, early bird man eh. Alas 7 buntag, tawag na yun ko. Naabot na nagtulo, upat ka miss calls, wa gyapon itubag. So I said, I will give him time. And I think that's the right thing to do, di ba? Kamo bitaw tanan nga naa diri karon. Unsa may inyong feeling kung mabuwagan mo uyab, di ba? Di ba? Oh, sorry ha, ug nay naigo ana pero that's just di ba? It doesn't feel, no? Ha? Uyab pa lang na. No, so that you know how people feel. So I respect that feeling and I said ay di na ko magsamok-samok. So ako ang siyang, I gave him time. Saturday, wa siya mo tubag. Saturday morning, wa siya mo tubag. Wa siya mo reply sa akong text. Sunday, wa. Gahapon, wa. Uy, lo and behold, this morning, nanawag ang mayor. Readily and gladly I answered the phone. Ko, Mayor, kumusta? I was in high spirits, of course, no, because I didn't want him to, if he's in low spirits, sad ko, pareha may low spirits, di ba? So I was in high spirits. Mayor, kumusta? Then we chatted a bit, and then we are going to continue our talk face-to-face tomorrow. So I am waiting for that time because I also want to hear him out. No, I want to know his thoughts, no, and how he feels. Of course, kay I respect the mayor of the city of Cebu, Mayor Mike, who has been a friend and a mentor to me. So of course, dako gyapon kayo akong respeto ni Mayor Mike. So it was a very nice chat and we were able to talk kadyot, but we will continue it face to face tomorrow.
Mayor Kwan, kaning just backtracking a little bit. I'm sure you and Mayor Mike were discussing also about this case, no, that was filed against him. Have you come out with some kind of kanibang forward regarding this case, supporting him, or unsay mo pagtanaw aning kasong gifile sa iya, kay kamo may uban gyud? Actually, this case actually came as a surprise to me. In the way that he was surprised, I was also surprised. Because to tell you honestly, this was really not being discussed in many of our conversations. Mas na-discuss pa nako ang iyang case on nepotism. And this was discussed also among the councilors and also among him, no? And if there was a case that was up for resolution, it would have been the nepotism case. So I was as surprised as him, and all the councilors were also surprised. So tinudanay na nga na-shock yun ming tanan, and we were very surprised about this particular incident. And we were not able to talk about it at all prior to the even sa konsehal, prior to the suspension coming out. We were not able to talk about it. Karon lang nga nahitabo na ni, karon pa mi nag-istorya parte aning kasuha. You're a lawyer also, so how do you see this, Mayor Garcia? This case is filed against your mentor. Well, first of all, I would not like to comment on that. Well, primarily because it is already in the Office of the Ombudsman being investigated already, and I would not like to further comment. I don't know if this will fall under the sub judice rule that we cannot comment. No, for sure courts, but I'm sure also tribunal. So I would not like to comment about it if it is fair or unfair. No, I will just let the law take its course. Would you like to share with us any other significant personalities who greeted you when you assumed as mayor? Daghan. I mean, daghan kaayo nga mo reach out nako ug moingon congratulations. So mura ba congratulations nga na ako'y nadagan? No, nga na ako'y gibuhat nga naka-gain bitaw ko og kanang honor or something like that. So I was telling people nga you don't need to congratulate me. I mean, this fell on my shoulders by the divine intervention, and sometimes good when you say congratulations, it is a happy event and a happy happening. And sometimes you cannot be totally happy at the expense of another person. So, people, some of them are very excited. Some of them are really looking forward to seeing me deal with the City Hall and the City of Cebu. Sa akong ginapupagda. I appreciate them for doing that. But for me, it's not really a congratulations, more of good luck. No? On the upcoming 6 months and what you can do to make Cebu City a better place to live in. Mayor, before we turn you over to the media, within the 6 months, what do you think, looking forward, would you want to accomplish, and what would be your thumbprint, unique thumbprint within those 6 months? First of all, aside sa kahapsay o kalinaw sa City Hall ug maayo pagpadagan sa pangobyerno ug pagpanglagad, I think one of my major priorities will be the successful hosting of the Palaro. All eyes are watching Cebu City being the host. And as I've said, and I will mention it again, it will really be this is a nationwide event. And Cebu City is the host, and everything will rest now on how the Cebu City government can make it successful. So I said that I will be on top of it, and I will make sure that I will leave no stone unturned, making sure nga hapsay og malinawon og malampuson ang pag-host nato sa maong event. We have done it already in Sivira. So there's no reason we cannot do it again. That's number one. Number two, wow, there are so many problems. Number two is water. I know I cannot do much in 6 months, because that is a very limited time period.
And I want to manage the expectations of the viewers and of our constituents in Cebu City that I cannot solve anything in 6 months, but I can start something. And I will hope that it will get continued. So, for example, with water situation or MCWD, I hope to be able to make a difference by, starting perhaps to look into the reports that there are a lot of permits that have not been issued. And these permits are very vital. No? Okay. A lot of these are digging permits, excavation permits, installing pipes towards residents, towards commercial establishments that make it essential for our businesses and our household to actually live day by day. So I will look into that. In fact, I'm having a meeting this afternoon already with the MCWD. I don't care which director shows up, but what is important to me, or which director or which manager, what is important to me is the one who will show up is the one who is in control of MCWD. Ayaw na ko apil-apila ng LOA, kinsay gi-appoint LOA, kinsay gi-appoint sa mayor. Wala. Hatagi lang ko og tao nga makatubag nako og naay kontrolar sa MCWD. Munay akong giistorya. Munay akong istoryahon karong hapon. Og I think it is very obvious nga ang tao nga naay kontrolar sa MCWD nga nakasod dito sa taas og nakahatag og mandar mauman ang the loose board ug maupod si GM Donoso. So I am talking to GM Donoso this afternoon. No? We want solutions. We want to see water. So regardless of who is sitting down there, basta that person who can give me answers and that person who can give me water is the person that I will talk to. Okay, I hope that's clear. No, I really hope that's clear. So we are going to talk about that, and I told him, please let me know unsa nang mga kinahanglanon ninyo, because I want to see water in the city of Cebu. People are already suffering. So that's two, and then maybe third is I would like to see that the 93-1 will find a solution. It has been there since 1993. Hangtod karon wa gyud solution. No, but I have been meeting with the governor, who has been very, very, very helpful, very, very accommodating. Bawo gyud ko sa atong gobernador. She may seem to be an iron lady, but she has a heart of a mamon. She has a heart of a mamon yun. So, I'm seeing that through. I hope that in the next 2 or 3 months, naanagyoy concrete steps to finally resolve that problem. Many things, no? I would like to see also a solution with the Cebu Ports Authority. Again, a more diplomatic approach. I have been in communication with Kit Comendador in several of our activities that we have seen each other, and then he just told me, ingon siya nako, at the time nga vice mayor pa ko, ingon din siya nga, Vice, sayon naman ko kaistoryahon, no? What we want is that we don't fight, for example, over ownership of land. If we can come up with a compromise solution or agreement wherein let the courts decide on who the rightful owner is of land, but in the meantime, we co-manage and co-develop it so that that land can be productive, that land can produce jobs, that land can produce and help small and medium businessmen, that land can provide parking, no? Wow, that is a dream come true for me. So I will be going towards that direction, and wow, he has been very accommodating as well. Mula gina akong ingon ba nga, wa may di makaya kung di na to istoryahon. Maistorya ra gyud nato tanan. No? Una nga akong direction is more of a diplomatic approach. Traffic is also a problem. I was with the Cebu City Police Office. I know that I don't want to touch traffic kay dako kinang problema, but we realize that traffic is not only one solution. Traffic requires a multi-pronged approach to solving it. Unsa man yung multi-pronged approach? Number 1, driver discipline. Number 2, and more importantly, para nako, is mass transportation. When we go outside the country, and I have been, sige ko balik-balik ani. You go to Hong Kong, you go to Singapore, you go to
Malaysia, whatever it is. Kamo magay mang larga mo, sakay magay mo mass transportation. Pero abot din nato diri sa Pilipinas, uy pagkahilas. No, so muna you see that effective gyud kayo ang mass transportation because it will force all of you to ride mass transportation and leave your cars and motorcycles at home. Di ba? I remember a mayor of Colombia before. I don't know. I forget. Was it Curitiba or I don't know. And he said that a successful city, Kono, is not where the poor can own cars, but it is where the rich will ride public transportation. Diba? See? So the rich should not bring out their cars. Public transportation. And for me, we are doing it now. We are on the right track with the bus rapid transit. I think if it is implemented properly, then I think it can make a difference. However, balik ta. Heritage lover ba ako, General Eric? However, it should in no way cover heritage structures in the city of Cebu, particularly the capital. And diha ko ni object. I don't know if you remember the case of Luneta. Nga naay photobomber nga building nga gitukod at the back. Do you know that the Supreme Court ruled that was a violation of heritage laws? I don't want it to come to a point nga mga tuptag korte kay ang bus station nga ilang gitukod mo tabon man sa Kapitolyo. And the capital is very rich in heritage. Pila ka gobernador na diya. Pila ka presidente na kaadto diya. Nya ato lang tabunan. Mura lang og photobomber. Oh, di sad man sugot sa lolo public town na. No. Imong papa di pud mo sugot. Di mga former governors di manugot. Diba? I mean, they will go up in arms ug mugawas sa ilang grave and say that is a desecration of heritage. So, ngano ato man yung i-elaborate ang bus station? Pwede naman i-simple good na. Nga makita gyapong Kapitolyo. In fact, I have been talking to other architects. They were telling me nga posible maguna nga ang bus station nato dihang dapita. Kana lang dihang dapita is sunken. A sunken bus station. I don't know how it is, but that was what he told me. So these are the things that we can talk about it. Let's talk to the OTR and say, ayaw na lang yung anong design. Kan kita mabuhat ba? Istoryahalan ni nato. Di lang ta mag-inisug. Di ba? Di na to ibutang sa alanganin ang atong mga kawani po sa gobyerno. So, mine is, ang ako alang is to make sure that hapsay o makapangitaan yun og solusyon ang tanan natong mga problema. So, kana lang. Kasi daghan pa kay problema, pero kana lang sang, pila to ka buk? 5? 5. Oh, 5. Oh. So, malipay na ko 6 months sa good go. No? So, if I can see, another one will be CCMC. Pero sa na lang, we'll talk about that in another venue, no? Or another avenue. So, kana lang tingali, ha? I know excited na ito mga kaubanan sa media to ask their questions. Please approach the microphone stand. State your name, your network, and your question, please. Say na. Say, sir. Okay, sir. Dr. Ondo Mantilla sa DYLA. Mayor, there are so many different styles of management. Now that you are the acting mayor, what style of management that you are going to use in your management? The autocratic style, democratic style, or the free reign style? Thank you. Somebody asked me, would you rather be loved or feared? That is very similar to your question. Would you want to be more autocratic in nature or more free? I think para nako it should be, I want to be loved and feared. No? So it's maybe, tingali I would say a mixture of both. Because I feel that not all things can get accomplished kung mag-inisog ta. No? A lot of things can get accomplished diplomatically.
And that also includes our dealings with our employees, no? Dili at all times mag-inisugtan nila. Because there are also other times nga kinahanglan nato sila i-recognize, i-commend, i-acknowledge. You know? So, I hope that answers your question. Good morning, Acting Mayor Raymond Gar. John Kimbote from DYSSGMA Super Radio. Mayor, regarding sa kuan ba, it seems like you're trying to solve everything or murag nakakita na jud ka og yawi or solution sa mga problems nga giatubang ni suspended Mayor Michael Rama. Your thoughts or comments sa the way niya gihandle ang mga problem? Do you think naa siya'y sayop or do you think your thoughts? First of all, I don't like to use the word suspended, kay negative kayo. Okay. Ato lang tawag on leave. On leave. Okay, anyway, I cannot answer you yes or no, but this I will say. I would have done it differently. The approach would have been differently, and that approach is what I'm telling you now. I hope that's clear. Klaro kayo, di ba? Oh, klaro. Kuan lang. So, regarding lang sad sa gahapon, naka-meet na ka with the department heads, ma-disclose ba na ito, Mayor, ang mga na-istorya or sa mga important things na we need to address? I was just telling them, kibaw ka, my department heads must align with my direction and my vision. So I set down the tone, more particularly my policy. And the number one policy that I stated is a policy on diplomacy. Diba? So that we can get things done, be more diplomatic. I mean, my predecessor maybe had tried a more, how we say it, a more aggressive approach. Me, I'd like to look at a more diplomatic approach. Okay. Basin this time, it will work. Thank you very much. Very good question. Anyone, sir? Mayong buntag, Mayor. Bumbo June Saldes sa Bumbo Radio. Unang pangutana, kung pamanalitan pamatud-an nga giingom goto giharas kuno ni Irene Del Prado ang katong ni-file og kaso ni Mayor Michael Rama sa ombudsman hinungdan nga siya gipaubos sa preventive suspension, unsay mga posibleng ipahamtang nga silot ngadto kang Irene ang OIC sa Unitary Carbon Public Market? Kumplito man iyang detalye, biliban ako nimo, sir. Well, I think I've already answered that. It was me who called for the investigation. It was also me who told HR to report within 48 hours, to give me a report. Now, I also told them to give a recommendation on unsay mga balaod or mga kaning code of ethics nato diya sa City Hall nga nalapas, no? And then if naanay corresponding penalty, I am very serious. I am really very serious. Now we have to penalize those who are causing trouble and harassing individuals in the City Hall. Remember, City Hall para nako sagrado. Kay ang tao muanha diha mangayo og tabang, mangayo sila og kaning not only tabang but that is where they ask for relief as well sa ilang mga problema. No, unya if you have an atmosphere of being afraid, mag-away, magharas, the employees will no longer be effective and efficient. And that's why di jud ko musugot ana, because during my watch, they have to be efficient, they have to be effective, and they have to do their jobs. Free from any external harassment whatsoever. Dako akong pagtuo na kining upat ka mga empleyado ni file og kaso ni Mayor Michael Rama, mabulig yun sila sa mga loyalista ni Mayor Michael Rama. Nasuko man sila nga kasuspenso ang mayor. So nay assurance gyud nga kining upat ka mga empleyado dili gyud sila mabuli. Nay assurance. I will assure not only the upat but anybody for that matter. Di ba? You have 7,000 employees of City Hall. And I assure everybody that there will be no untoward incidents, dili sila mabuli diha because nagtan-aw ko. I mean, kani sample ni. And I was very serious. So karon paabuton gyud nato ang ilang report, and then whatever the recommendation is, then we will implement.
Sunod nga pangutana, matod pa ni Konsehal Jun Alcover, nga dili niya undangan si Joey Baclayon ang city agriculturist hangtod gadi matangtang. Ikaw may acting mayor karon, unya matod pa ni Alcover, wa gid ba kasulbad si Baclayon sa problema sa mga mag-uuma sa ato mga kabukiran. Unsa may stand nimo aning panawagan ni Alcover nga polihas Baclayon? First of all, I would like to announce that one of my policies also is I want a more proactive city council. And I was also telling them that dapat hatagan ako sila executive functions to those who want. No? Sa ubang mga konsehal nga dili na lang. But makita mo guna ko ang ilang willingness to help. No? So one of the things that when I talked to Councilor June Alcover was he was really very concerned about agriculture. And he wanted also nga to be murag to consult, no? Wa man siya niingon nga gusto siya executive functions, but niingon lang siya nako nga gusto ko nga mo consult sad ko diha unya mas mayo nga mahatagan siya og kanang importansya dihang dapita. So I talked to him and I cannot say as of the moment if Joey Baclayon will be replaced, but it's 100% sure that I will review. We will reevaluate and then we will see because ang akong authority to replace or appoint or fire will still be 30 days from now. So if I receive my memorandum on May 10, so I can start appointing on June 10. Lain pa pangutana. Ako na obserbaran gapon nga ang flag raising dali kay nahuman, wala moabot og 2 ka oras. Dili pareha sa nakalabay nga panahon ni Mike Rama, 2 ka oras yun. Nagay ito na kuyapan, gibikan sa kainit. Unsa man ni imo pamaagyon din na sa pasayawon og Singapore like Cebu City unya di nataas ang programa? Kapila na ako nagitubag, no? But I just want to let you know nga usa sa akong mga polisiya labi na sa flag racing is that dapat paspasan ngano man kay I believe that all the employees are more productive inside their offices rather ni nakabuwad sila sa init nagsige sila paminaw. They can do more things when they are in their offices. So I said let's cut and shorten the program. After my speech dapat undang na. I was targeting nga mahuman start mig 8, mahuman og 8:30. Pero unsa man di ay nga nahuman mig 8:20. And they were very surprised about it, but they were very happy. No. I don't want to kanang to insult Singapore like or Mayor Mike's vision because that is his vision and that is a very good vision for the city of Cebu. Pero ang ako alang yun ana is that we have to make the program short. It is not only the Singapore like ang sayo-sayo mo akong gikat. It's not only that. In fact, katong adlaw ang in charge adto, ang sponsor adto was Councilor Archival. Nihangyo gaisad sila nga naa sila i-present. Pero ko ayaw. I want this as quick as possible. I want this done immediately so that the people, our employees can go back to work. Di ba? Kapila ko kadawat og text. This is a true story. Ang mga senior citizen, di kayo sila makakuha sa ilang financial assistance didto sa barangay, kinala naman sila mo adto sa City Hall. Iba makaana, no? Og diya sila mangulikta. As early as 8 o'clock in the morning, na! Nagpano na sila dito kay mangulikta sa ilang senior citizens financial assistance. I really got a call. I mean, a text, mga 10 in the morning, 11 in the morning, nga niingon ako nga, Vice, naaman in town mi City Hall, pero di pa man mi makakolekta o kuha sa among senior citizen financial assistance, kay tungod, napakuno sila sa flag. So, for me, that is a disservice. Diba? So, the sooner you can get to your offices, the better. So that you can serve the people of Cebu City with utmost integrity, efficiency. Katapusan pangutana, ako nabasahan sa social media nga daghang kini komento positive para sa imuha, mas may pa kuno ikaw magmayor kay dili nonsense unya ligdong tarong unya nay action dayon sa mga dinawdaog diha sa Cebu City Hall. Panalitan og hangyoon ka sa imong pinangga nga iyaan nga si Governor Gwen Garcia
nga padaganong kag mayor makabalibad ka Mayor Rimon Garcia. Dapat natay disclaimer, General Eric, nga dapat nga wala tay political questions. Pero, it is very difficult actually to answer you on that question, no? Because first of all, although I have a very good working relationship with the governor, and when it comes to public service, she is somebody I really look up to and want to emulate and follow. Dili tingali ko makatubag ang kana nga question sa pagkakaroon, because I have said nga the 6 months I want to focus on working and making sure that everything is executed properly in according to my vision and in according to my policies, no? That is a very difficult question to answer, considering that also that I have also a party and party members that I have to look at, and we have to decide as a body. And also that is also a very difficult question to answer, because I also have to consult not only governor but other members of the family. So to answer your question, kung unsay akong itubag kung si gobernador mangutana nako ana, di pa ko katubag as of now. Nga ingon siya nimo nga iya kong padaganon ko, no? Wala man sad, no? Good morning, Mayor. Good morning. Earl of Sunstar, Cebu. Mayor, I would just like to clarify lang regarding sa extensive mo power and functions as an acting mayor. Naman tay DILG rule about 30 days before you can have the power to appoint and other functions that you can sign contract. So regarding aning suspension or kaning on leave ni Mayor Rama, asa ko to ba nga tong power as an acting mayor? Well, there is only one thing that I cannot do. Pero lalisunon pagali na. And that thing is to fire and hire and fire. Well, that includes, of course, appointments. No? But there are two schools of thought. The first school of thought says that, well, this is under the local government code, that if you're an acting mayor, your power to hire and fire will only come into the picture 30 days after. Okay? So muna kung ingon mo May 10 o June 10. But there's another school of thought which says that since the suspension is 6 months and is obviously more than 30 days, then from day 1, pwede na. No? So you will have two different interpretations and two different views. If you talk to Attorney Shares, he will say, pwede na. But I really asked the DILG. And the DILG said, well, you can really start appointing, pero kung ako pa nimo, Mayor, just to be safe, you wait na lang for 30 days. So, mo na lang na nga, ako na lang gi-adhere ang ilang kanang murag suggestion nga, I will just appoint na lang in 30 days. But I already announced who I will be appointing as city administrator, etc., etc. Nga naman, so that they can already get acquainted with the job that they will be doing. No? So, I will already allow them to go to the city admin's office. I will already allow them to go to the city assessor's office so that they will already talk to the people, get acquainted with them. Diba? Oh, so, as of now, wa pag ko mo appoint because of the what you call it, because of the advice coming from the LG. Okay? Last. Sige. Mayor, just to be clear, are you still going to continue the vision of Singapore like Cebu City with Melbourne features of Mayor Mike Rama? I was hoping I will not be able to ask that question. Singapore is a dream. And there are a lot of attributes of Singapore that we want to follow and emulate. And one of those attributes, I think, is discipline. Is peace and order. Diba? And that is something that we Cebuanos should strive for. We Cebuanos should hope for and dream of. But
but I wouldn't want, this is my stand, but I wouldn't want to brand Cebu as Singapore-like. Why? Because we lose our identity as Cebu City. Diba? Murabag, Nike, just do it. Unsa pa ilain? We find ways, BDO. Kunya, Cebu, Singapore-like. Ganahan mo, ana. Because it loses our identity as a Cebuano. And remember, Cebu is older than Singapore. Singapore is only on its 75th year, founding anniversary. Kita perting ng Dugaya, hundreds of years. And we cannot just throw that away. But I do agree with Mayor Mike when he says that there are attributes and qualities that we have to follow. True, that is an aspiration, that is a dream. But di gyud ko musugot nga we equate ourselves to be Singapore, because not only do we lose our identity, maskaraan nata nila, di ba? So I don't want it nga ingonana. I mean, tanaw ra gud ang sa Philippines nga it's fun in the Philippines or love Philippines, di ba? Oh, di ba ingonana man? Di ba? Or why can't we call it Cebu, premium city of the Philippines? Something like that. We don't have to put it Cebu, Singapore. Dili man gud ta ingonana. We lose our identity. But I do respect, as I've said, no, balik ko, no? I respect Mayor Mike's vision of a Singapore-like Cebu City with Melbourne features, because there are some attributes that we want to follow. But please, dili lang ko ganahan nga we go out as a marketing tool nga Cebu is Singapore-like. Di ko ana. Because we have our own identity. Mayor, good morning sa TV5, John Aroa. Ang kadto lang ko pangutan na Mayor kadtong inyong gibuhat sa CCPO kung unsa imong katuyuan, unsa imong naisgutan o unsa imong marching order. My marching orders was visibility, jud, police visibility. Because we have noticed that namanggoy mga reklamo for petty crimes, no? And that is something which I want to address immediately. Labi na nga padong na ang palaro. Okay, so I also thank them for the successful hosting of Sibira. And I told them nga namatay template ana ngano dili man nato mabuhat karon sa atong palaro. No, so my marching orders were precisely that. So thank you very much from Friends Media. And to wrap things up, maybe Mayor, final words and of course message sa mga Cebuanos nga nagtan-aw nato karon. Well, as acting mayor, you know, I never really asked for this nga maingon ani kadugay. It was just given to me because of a very unfortunate incident legally ni Mayor Mike Rama. And I will assure the Cebuanos that everything will be smooth, business as usual in City Hall. We will try to solve as many problems as we can, but take note that I'm only here for 6 months. And there is so much I can do. I will just try to start many of the policies and changes in the Cebu City government and how we deal with other LGUs and government agencies, and we just hope that this will be continued. I'm here to try and give results. I'm here to try and give a better life for the Cebuanos and a better community for all our beloved Cebuanos. So I need everybody's help, not only City Hall, but also the general public. I need your cooperation because my success depends on you. So, diha na lang tingali kutob, and I thank both of you for the opportunity for me to be able to speak out my mind and present my direction in the next couple of months. And I hope I'll be invited again soon. Sure. So that I can give a report to all of our constituents on what we have done as the week and the months progress. Thank you very much,
Mayor, of course, once again, let's acknowledge the presence ug pasalamatan nato ang pagbisita karong buntaga ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia. O gato pong pasalamatan ang tanang viewers nato sa My TV Cebu sa Open Line News Media Forum. Before we end our forum this morning, we would like to thank our forum presenter. Thank you very much, International Marketing Group, IMG, Manila Bankers Assurance, Kaiser International Health Group Incorporated, and De Los Reyes Optical. And unta, padayon mong magsunod o magtanaw sa Open Line News Media Forum. Of course, follow us, My TV Cebu on Facebook and My TV Cebu sa atong YouTube channel. Again, this is Angie Saniel. And Eric Espina. See you next Tuesday. Good morning. Good morning. Good morning. Thank you so much, ha? Thank you. Sorry, hindi na talaga gamay, ha? Okay.